Shubor nakaslem jong unongsan Hima. President kari US Donald Trump, la Maham ya ke President bersyipor ke Venezuela, ke Delcy Rodriguez, bahkan sayo ya ke bainong ke bakampalat lada ke lek persyak, bat ometri lang bat kari US. Trump ulaong balada ke Delcy Rodriguez kam lek ya ke badai ban lek, kan sayo bainong ke bakamhe ban President, Nicolas Maduro ubala syakem no akasi sajan, hagajinghar thma ke US ya ke Venezuela. Ka Delcy Rodriguez ke badai ke Vice President ke Venezuela, kala syak thung kum ke President bersyipor jong ke Venezuela hadian ke jing syakem no President Nicolas Maduro, kala khot ya ke US banetri lang hagajing buram markeliang bat ya renti lang. Trump mula Maham ru ya Kiwei pat kiri bakila ban ngat hagajing wantuk klar ke US, dak bakdau ya ke Greenland, Cuba, Colombia bat Mexico. Trump mula Maham ya ke Colombia dak baong, bala sensyar ya ka da ubriu ubala ithan, omla ban Islam ulaong, hanga ngasngau ke jing hertma kalong ke babaha, laong biang Trump. Syu ula Maham ru ya ke Mexico bagade banetri lang, bat ong balada kimle Kumba la hukum kin sa syap penshitam. Laban kedau ke US kala hertma ya ke Venezuela haksi sajan, bat kem ya President ke Venezuela bat ke kurim jong bat raya ki sha New York dak bakeno bagi don kti hak bakersya ni kinong khaidrok ban shalani udrok si US ringkat bat Kiwei de kijing sya pengat bat menta kini ki arngut kidang don hak jing sya bishar ka US kala ther nam ding ha Venezuela hak ba bun ngut kiriu pat ba kila yap na kijing her thma ka US kinong yalam jong kiri ka perthai bakentup ka China, Russia, Iran bat Kiwei kila penram ya kijing le jong Trump da ka baong bakani kijing le ka penkhen ya ka an jong kijing sensyar kiri ha ka perthai. Katba ke India limba ke tenat kambari kalapen pau ke jing sngau kya halor kini jincha bat ong ba ke India ke kershan banyada ya ke hak ulong briu man briu jong inong shnong ke Venezuela syu kala khot bandan ke jingkran ya sngut ho jing mut ban pentikna bandan no ke jingne ha ke jing suk ha ke tiga than.